Atokeri career lamsogo jotto naitongnai by apsungno hainu rong bagi tui phepika kaisa Kwtal job ni notification TPSC ni bisingtwi advertisement number 13 2023 getsung faidi omna kaham ke cheri nelai kai succeed ongkhorka tai oro apply khainen bagi tam nangnai tam qualification nangnai bai ke fill up khanya aborok sung jotono nalai actually omo waisa ongkhorjakse omongkha election inspector ni recruitment combined 3 klayo miscellaneous post haipano PRTC ni problem te cancel angai taktai waisa ongkhorfika naidi norong nogoi makhna omongkha election inspector post ni group C non gazetted under election department omongkha post ni mong omani skill pay rok iko 24,000 level 10 qualification hingya any degree any graduate degree khaijak keno rimano oro tai seat tongo UR 6ta SC kaisa ST 9ta ni bisingo 3ta angkha brirong bagai UR obo 6ta ni bisingo 2ta brirong bagai total tongo 16ta omongkha seat number vacancy tabo hingke nalinai age limit hingke 18 years simi 40 years angna nangnai tai STSC rongni hingke 5 years relaxation tongnai means 45 years joratei oro apply khainen bagai jekapano PRTC nangnai tai omani last date apply khaijangai last date hingke November 10 2023 sarikni 5:30 joratei bufuron chimi chengnai abo nainai norok naitongri o video no pulen chim paithak jora center rok to exam center hingke tei koro tongnai di Agartala Ambassa Bilonia Doronagor Kailasohor Udaipur o 6ta jaga exam ni pattern hingke naidi prelim tongnai MCQ type ni tai main tongnai conventional type ni means sijangnai tai number 3 tongnai interview prelim exam ni syllabus angkha naidi general studies tai arithmetic 1 hour 30 minute 1.5 घंटा bagi exam angnai main exam hingke paper 1 paper 2 tongnai paper 1 hingke English paper 2 hingke general studies by arithmetic tai interview hingke 20 mark ni angnai tabuk nailai bufuron simi form fill up angnai naidi oro website o form fill up ni date chengnai 26/09/2023 ni simi chengnai means September ni 26 ni simi chengkhe November ni 10 tarik joratei form fill up cholnai norok TPSC ni official website o habai form fill up khaimang o video ni description abo rirnai omni PDF norok naimanai official website ni bisingtwi eba khe ching telegram ni bisingtwi bo naimanai tai oro apply khainen bagai rang nangnai 300 rupees general rong bagai 250 hingke ST SC BPL card holder physically handicap joton bagai asung nangkha omni saklaimo kakhayu norok bujikna hnai om haite bo Kwtal job ni notification phaikeng keno manan bagai channel rek karang itongdi bell icon chini subscribe khairi di tai like share bo khairi